Nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba-ke laphana-ke luthinta-ke abaculi abazokhipha-ke laphana wey'ngane zakwethu, ikakhulukazi-ke endimeni kaMaskandi-ke laphana bafowethu. Lana-ke umculi ozokhipha-ke laphana ichwane likaphuzekhemisi okuyindodakazi yakhe-ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyiyona njengamanje eculayo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Izokhipha-ke i-album-ke laphana enesihloko esithi ngiyibhinca-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyayazi-ke le ntombazane wey'ngane zakwethu ike yakhipha-ke laphana enye yengoma-ke ejwayele ukuyidlala-ke laphana ethi inkomo edla yodwa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Inokudlala nje isiginci ikakhulukazi nje ey'nkundleni zokuxhumana laphana kothi. Umsebenzi wakhe-ke laphana uzophuma ngomhla ka-22 kuyo-ke le nyanga wey'ngane zakwethu. Siyacela-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe, ucindezele nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Siyichaneli, siyabonga.